Omukoro ogu gwakorerwa Lakeview Hotel muri Mbarasite Rizoba. Our mothers who married at 14, if you compare them with your daughters who are 14, okurijara birjiro mu kuchondoza nibyoreka ngu abaishiki 13 ababwineho nabo igani 15 bashanjire bakatwara enda umurundi gumwe bakiri bato kandi 93 bashanjire bakatwara enda emirundi 2 ningashijete repeated adolescence pregnancy. So tujiro mushomo kuchondozo kureba nice kikuretera abana bagirenda umurundo gundi na nekikuretera kandi nitubasa gukora kugira ngo aba bana bagirenda mu rugo kubanza tubasa batakubayama kugira ngo batakagirenda. Nyakato najangu bimwe habashanjiro mu kuchondoza no kushanga ngu abana babishiki tubegesibwa kabaka ryo mu kuterana bakiri bato hamwe n'Obworo mu maka. No shanga umwana naterana konka atakumanya ngo naza kugirenda kandi yukana imagi kushanga ngo mutata kukimanya. Echa kabiri abana bino kutuguruza nongo makagabo na no kugira ngo abazire ni barwana then akirukanga naza kweyamba mu bagenzi beye ashangayo information itashikiri na nebyo kugira ngo tibine sente ezo kureberera bakwenda haza abantu bajya ngo bana mbakunde sente munonga kuko abana hine bakwenda kandi bakwenda ni babimanya so nibegera sana bagenzi babo umukojya zinza bagenzi babo baza kuronde bakwenda bashangayo abashija abara manipulation is what we call okubuzabuza because when I necho kuhereza akubuzabuza akwiho kugira ngo naza kwecho rukwenda akimara kutwekenda kandi ayiruka. Dr. Elizabeth Kemigisha omushaho w'abana kandi omushomesa hayitendekyo lyambara University of Science and Technology kandi obere nakuriro kuchondozo ku yagira ngu bashanjire ngu 60% y'abana bakamara okushoma kwa primary babirugaho. Mweno mukuchondoza kwitu turebere ngo aba bana abakugirenda bakiri bato nko kumukubimanya no batunge bizubu byinshi abinji tubakumara okushoma kwabo kashanga ngo icweka nkaga rigana bakamara okushoma kwa primary bakomaho nambuye nabinji bajye mu cyarokwe. Kemigisha yashababo bona abakubasa kuyamba abana bo na mnonga government yo kureba ngo bagumiza mu emishomo yabo. Wano basa kubagara ishomero obatemu wano basa kubaho buyambi okwegebye mukono okikore rero twena tuza kurwanisa ecyo kizibu mu gihanga bitu. We are also increasingly encouraging health workers to target these pregnant teenagers with what we call group antenatal. Group antenatal is a very good intervention that helps these young mothers know that they are not in this alone. Abwa TV West and Adolf Firek.